hajani takuk tai bukuk song okra sakra rokno ang tini nokni buskango busajak tini ang kaisa bisap nogo nukuma khanani yago mongkha 6 schedule constitution India o kaini constitution tongo kaisa angka India constitution te kaisa angka 6 schedule constitution that means constitution bisingo te kaisa constitution tongo ekta country ni bising te kaisa country himani kok takro bukro inke o 6 schedule constitution man mani rijak mani khai je chung India o rijak ungui tongani chini customary law chini traditional chini identity chini kabangma je nangmani buibai sekjak yangnani political power ni ଅଧିକାର sekjak yangnan bagai din o 6 schedule constitution ni mani takro bukro orono bebak tongo orono bebak sai sai kai sijak tongo norok o 6 schedule constitution bisap rokno online to naharei khuk tharei norok mono porikha ka belai sanai je o 6 schedule constitution o samni bagai samjak mani mo only for chini notice ni chini je muksak mongolian nong ni bagai samjak mani India hawo jeng nai naikangka gobangma tribe ni borok rok tongo dofani borok rok pia o solyangi no janjani customary law janjani kerong toma bagai no tini o India o constitution kainengo takro bokro o constitution ka only for notice ni chung hai mongolian ni muksak rok ni bagai samjak mani je chini harok buini dofa bai sekjak yangnani abo hai ke samjak mani bagai no o samjak mani o 6 schedule constitution phiaba bele kha khamani kok jeng asuk India bai majar mani tini prai 79 year ok 80 year ok na nai tongkha jeng mono da phonto chin borok je leader hne khlai thangnai rok political o thung thangnai rok thung khurung rok da phonto mono implement khayako kajya kori samung khlayako mo je busuk powerful mo je tamo phiaba saimanlaya joton baksa hino netarok 6 schedule tama kaisa country India kaisa country hai o country ni bisingo te kaisa country am bagin o constitution sijago takro bukro jeng mono rakhuna hangka kai nung nai nei damo 8 prejono emon ki je ADC mamon hoite tiprao dabo prai 39 year kija khaino rajya sarkanera thanglayo chini CPM ro ungthung congress ro ungthung dabo IMPT IPF ti ro ungthung da tipra mothor ungthung kija khaino central no ekeba state government no tangi riya hinlayo tangi election khlaya hino ang mono sanamo sungo takro bukro central government rok state government rok autonomous district council ni BC election khaisimiya takro bukro mo chini je autonomous district council ni je ADC hapangno borno khlaina nango takro bukro belai lasimo sijako 6 schedule area o ADC area o non tiprasarok te tiprasano karai kya bo phano bud bimiya te haro bo paimiya takro bukro te bud do busai maya hinke jeng dabu nugui dongo je ADC mamani yangulo dabu phonto je ADC no kajokori khayani bagai implement khayani bagai gotham jaga o busajak jenglugo selangta mas marate kanchanpur dosta kanchanpur takro bukro beaini khaye illegally babe bud busai tongo kintu oro sawo ADC ni borok sara tipra sarok bade tikebo busai meya sudu tipra sarok simise aro bud dok busai mannai oro srai srai sijak tongo takro bukro phiaba jeng o 39 year o je dabujrate ADC mamani dabujratei jeng nugui tongo je ADC ni je 6 schedule mote কোনো কাইসাপানো এই আইন কানুন সামজাগে রাখুক জাগিয়া ওই তোমার চুনুগো এমনকি জেনারেল এরিয়া অফানসে ত্রিপুরা সরকনি হানো পাই ওয়ানসর বুমু খাইমিয়া খো তাখরো বকরো আমো আনি চেঞ্জা ত্রিপুরা সামানি কগিয়া অর মসি সাও ম আং আনি মুসুংতি কক সাইতমাইয়া তাখরো বকরো বাক্সা হিনতো মানো মো তাম সাইতংখা ক কত কত হনে ফিয়াং ক কত সাও মনি জারৈ বেবাক সেঅর তঙ্গো 125 amendment khai mur power rok but tebo direct fund rok ni na phong belai la chuma sijako
एडिसिनि रां स्टिल दाबो जरातै जरासिनि सिमी जे एडिसि मामानि जरातै दाबो जरा एडिसिनि रां डाइरेक्ट फाइ दङ ताखुरो बुखुरो 275 आर्टिकेल 6 शिड्यूल लिंको सानै माया जानो से सानलाय दङ सानलाय दंसो ताखुरो बुखुरो खलाय माया न खलाय रिदि हिनि सानलाय दङ रि माया जानो बाहाय केरिनाय फियाबा नंखाय ताङै रिया हिनलाय दखान र आसो पावरफुल ओ एडिसि रगो हाबना निंकांखाय एडिसि हाबांनो मा सोंनाय ताखुरो बुखुरो जों ओ एडिसि चिन आम जाय लायनांखाय टेक्स जों नाहार मानो गोबां मा एडमिनिस्ट्रेशन पावर अफ दङ ताखुरो बुखुरो और बेबाक 1 नि सिमी पैराग्राफ 1 नि सिमी 20 जरा बेबाक सैजाक दङ स्राय 1 ओ तामु दं पैराग्राफ 1 ओ तामु दं 2 ओ ताम दं 3 ओ ताम दं बेबाक दङ स्राय काय जुडिशियल पावर निनि लैंड पावर एमन किसिनि लॉ सामनानि पावर बिजनेस नि पावर बेबाक न दङ र ताखुरो बुखुरो नरक नुगै माखाना आं तिनो ओ हासुगो इनो हासाम हासु कुसुगो आं ताङि मा बुजाखा नायनायदि गोसोग नायथाथक तिनि हा ओ हा कमर जागि आंनानि बागैनो बुइबाय सेक जागि आंना बागैनो तिनि ओ 6 शिड्यूल कन्स्टिट्यूशन मानो ताखुरो बुखुरो जों ओ 6 शिड्यूल कक सायाइसे जों बुइनि कन्स्टिट्यूशन नि कक रक सालाय दङ जों परेना तो नांगौ राइट ठीक आसे काहाम न फियाबा आनि चिनि से सामजाक दंब्ले जों चिनि न बुफुरा खंलायबा हाय नों चिनि न सिरा खगिया नों बुनो सिरा खक दङ हंखायबा बुइनि मते नों थानायब्ले म हायंलाय दङ जोंनो सिमा सोंनाय फियाबा जों नायनायखा 70 बছर चिनि लिडार हिनाय रक बरनासि थाङै सोङै दङयो आब देंसि उल्टा सिंसि उल्टा नरमना परीक्षा के बेलाय जानाय हामबाय।